chur. Chenerian dia Elijah ben Kamal cienyanuär. Nuar woye. Chetel breaking news. Dungjang padang ngong laliyak chamichur. Ngong laliyak. Ini akbar ajib min UN hukumat Junub Sudan General Lolain bata disarmament and mobilization u Dr. Paul Nang das shabab bata padang ngong laliyak use that looted UN nazal kan shala kil bata UN al nyakam durata UN al nyakam majata UN be violate will be disarmed. Forcefully disarmed. Will be disarmed. UN gal silai shilo bara ijeru sila bara fi ngong lalayak. Silai ijeru bara fi bailet. They will be disarmed forcefully. Forcefully they will be disarmed. Lazim ba may denga ngong lalayak. Yel nyaman jang ngong lalayak. Jang dinagna. Kulma yo mushakal. Katal nuer, katal chuluk, mijirimin matawaman dade, will be disarmed. Will be disarmed forcefully. Ulawaman maderu tayarat badarabuman. Tayarat badarabuman batal. Tayarat. Al-gali yam dade dan nuer. Nuer ma baji min nasar, le malakal. Bay kading nuer. Duor jogo tung tuwak. Galu dung ngong lalayak, ba dung yel nyaman ngong lalayak, ba mojke pek according to UN. According to Embassy of America, according to Embassy of Australia, according to Embassy of Canada, according to everybody, the government, the UN, that ngong laliyak become terrorists, terrorizing Nuer, killing Nuer, boycotting Nuer from coming from Nasser or Olang. Ite jay min abay, ite ma badakal bumalakal. Ite jay min Mayut, ite ma badakal bumalakal. Ite jay min Longishok, ite ma badakal bumalakal. Te jay min Nasser te ma bedekal bu malakal te jay min Olang te ma bedekal bu malakal le Olang dana bita walaye ramukum na nuar ramukum na fi walaye wali fi walaye de nuer ila denga bita ngong lale yak chiga kai gal nuer ma bodor wasa du ngong lale yak ba moje pek lingunu ko ne do ke ta chal tuaj mo ngong lale yak chiga kalu chingen ngong lale yak mena go ka wen ka wen ngong lale yak mena nabji malakal mijirimin da ngong lale yak yigir chinga de tuaje pai akap jam UN a chani garara da kaluk bagin kal tuaj wo chinga no lan there must be disarm kal tuaj wo chinga ngong lale yak mo akap gi cha mo UN aman no ki chat bung no me bi min Nasser bung no me bi min Olang bung no me bi min Mayut bung no me bi min long chok le malakal ma fi nuer bogo min malakal le mugata bata nuer they boycott nuer that nuer will not move between their county and the capital city of Afanal so okuma gal ngong laliak ba malu disarm UN gal uman deri na kil bitaw UN gal aja da kan chalu ba guode must be retained ajata UN kulu 12 boat Akel, Ariel, Adak, Angwen, Abikel, Abiriel, Abidak, Abingwen, Pia Kakel, Pia Gariel, Boda del Kulu must be retained by Jad without the Kulu. The calamity UN. Ulongong Laliagal Wick, but the maruman, but Tayarat. Lana Tayara Dade, the my jabu, the Robunwer Barao. The jabu, the Roba Izol, but the Roba Tayaradel. Therefore, I the ngong lalia got the pretty min metende what they've been looking for, terrorizing people. Woman yo garden be silaf in Malakal. They're terrorizing Nuer, they're terrorizing Maban, they're terrorizing Chiluk, they're terrorizing UN. Kulmayam ngong lalia gamal mikila lezol. Kulmayam ngong lalia gamal mikila lezol. Woman mind doing Trump, they have no respect to the law. They have no respect to the government. They're terrorizing government, they're terrorizing everybody. Therefore, time has come, never been a good day. That's ngong lali yakde, lazim ya malu disarm, ashan salam meji fi alanil. Ashan salam meji fi alanil. They must be disarmed.
mijrimin da ngong lo le yak de el bige boktul finas el gari nyaka majata nas bakalam sila isi bendi wudalo memdak bakalam sila chulton wudalo la they were harmed by chulton from teeth to toe de chulton yo sala woman besila min sunun le dufur de isi bendi guruj kullu wakan guruj beta county kullu guruj beta wallahi kullu kadu besila to terrorize people bera bala lag nuera ba chat nuera ba jalu juno ka tira de kalam da sa de bigger cap kalam de bigger cap they try to do some zigzag de nuer ya mal mekela na da ma nuer utum mejeremin utum aramin utum gadin fi arade ta shuluk utum gadin fi arade ta nyak utum gadin fi arade ta nas kullu lan utum mejeremin mal utum gad fi wude the land you are in now banado gela shel dara da ta nyak balado a bang dara da ta nyak banado a dang dara da ta nyak ngong la yang mind ara da fi alenil ngong la yang no len fi alenil mind ay mal fi alenil tele gwa shala kel malumun gadin fi wude de mal da nyakama wajata nyakama de we've been warning you fi ngong la ya de nyangara media but that you must be careful. People are getting upset, people are so fed up with you. The ma fa dan kulu de ngong lo le yak braude ngong lo le yak de yo terrorists. Look at this ma fa the woman guys gala na ma barib kalam de I don't know what happened. Get out of here, you crazy. You don't know what happened. A bushok fifi bailet a bushok fifi bailet le bushok ma wagib danga de le bushok ma wagib mijrimin del lo shabab ta ngong lo le yak yo mijrimin yo nyaka majata UN le bushok ma wagib woman abu shok ma de yet gafi ngong la yak le ma waga buman te gole na na ma barbo de shabab ya shabab ta wen akil le da zomu le ngong la yak kulu annashir bodat fi gidam na de ngong la yak ga da annashir bodat ta UN bata hukuma ugadi shubu hukuma gadi shakal manas kalam de yamda na shakal binasar ba kalam de yela ngong lo yak de sebule ya wasa galo de must be disarm olan baji la de ngong lo yak olan bu kut bet bitaw ngong lo yak and ngong lo yak must be disarm will be disarmed forcefully ulo zola ba mek tayara ba kulum kada ngong lo yak mart de ru shub lo ngong lo yak mart lo biga nyangat ngong lo yak de anere de ru shub kalam kul mayom gado golo le ko ngong lo yak de be careful la jadi se gara malo de ajade yom tane they will backfire saraga de te saraga la arade ta nyak te saraga arade ta nuer te saraga arade ta shuluk lana arade gad utum gadin fiu de baage de batawlang baage de ta nyak daman that's why banadu man gela shel abang adang da arade ta nuer ma nyak ma fi ngong la yak na kulukul sarago walel lo man gadin malakal they claiming the ownership that woman yo asazin mata malakal ajar kullu sarago woman basarak bata maban majai basarak bata yani apa da angde kullu da ramin mal why mal banaru pantao na da raza ta nuer nyakamo gal pantao apani jeng da raza ta nuer mal banaru ruweng na mafia da banaru ruweng ne the county min county bata baintiu ma bi mal banaru ruweng kulukul ain't nothing called ruweng de jaw mun wen de kan sarago asasan ajad da fadanga fiu da ajad da sarago kulu te jiblena ruweng ne ma de tabale baintiu lakin shalu ruweng bara shadin yakamo ajata nwer na sukarin zede banya kama jata na kulu bai zum da hukuma asa utu munje nyaka majata UN yelo hukuma da cannot defend you anymore ten ukidu hukuma ukidu tum nyaka marada da chuluk hukuma defended you ukidu tum raka nyaka marada da nwer hukuma defended you ukidu tum nyaka majata maban arada ta maban hukuma amal difa alaikum hukuma amal difa kun ma yau hukuma ga amal difa alaikum lakin asa hukuma ma amal difa alaikum landa America akil ne da akil da America dakil bada America ana shubda taban bada umande agwang to bada umande bada umande gafi la video na de wallahi UN be shelu bara ujun ba fi UN be shelu bara UN is there forever UN bagot fi junu Sudan as long fi yal sukarin ga da robu batayarat UN bagot
As long Salva Kiir is bombing Yal Sukarin, Salva Kiir ma gari shakal ma SPLIO. Salva Kiir gari shakal ma Yal. Gari damar Yal Sukarin bebeleta nuer. As long Salva Kiir is bombing market, malata motanin, UN bogot. UN ma bamsi, UN msi we. Salva Kiir gari shakal ma Yal da nuer. Salva Kiir gari shakal ma Yal da nuer.